Karibu sana mwiroreri thini wa Kwisha TV guko tugekiuga ni kwa njata ya rurire rumwero rwa Kwisha TV ajitikeria orege ngoroge gucokia ngina kwi Thamweri Mucoki aka Samidoh amakire na mwendo wake side chick yake yuwikene ta Nyamu. Riu mundu ugutwo Samidoh ri ni agithiete na be na agaikorwo akianika mundu ugutwo Nyamu uru muno hare nyende-ini cio kinyaniria na thutha wa gukiuga ati Nyamu ni agikorwo akihenania kuri we utaragikorwo ukinyita maundu maya ri reke ngoro ngigutariria o kahora kuri muthi wa Father's Day ri mundu ugwitwo Nyamu ni agikorwo agikia gabica karia gakionanagia ati ni akigurire njohi ya mbeca nyingi muno na ni njohi ya makiria ma ciringi 450 na thutha wa gugikorwo akigurite njohi iyo ri mundu ugwitwo Nyamu ni agithire na mbere na agikiuga ati njohi iyo yari kiheo kuri mundu uwikene ta Samidoh riria agikoragwo agikungwira muthenya wa Father's Day. No ona kuri uguo ri riu mundu ugwitwo Samidoh ni akiyumiritie na agikorwo akiaririria ndeto ino kwa rita ria mbere na thutha wa mundu uwikene ta Princess Kababoi wikorwo akiuritie Samidoh kiuria kiria kiragicungiririe Samidoh agikorwo akiumburania uma wa ndeto. Mundu ugwitwo Princess arakiuririe Samidoh atiriri, Thamweri hiyo ni ile ya for 20k bado iko kwa fridge. Nake mundu ugwitwo Samidoh arakimucokeria na njira ya gutheka arakimwira atiriri, hizo ni vipindi za social media, usichukulie serious sana na weza rogwa bure. Koguo ri mundu ugwitwo Princess wa Boire aragikorwo akiuria Samidoh atiriri, njohire kuragituika ati ni wakigurirwo ya ciringi 420 ri ugitwairie nayo fridge kana ni yagikorwo igithira. Nake Samidoh aragithie na mbere aragikorwo akimucokeria agithekaga muno haria arakimwiririe atiriri ati maundu macio mothe uragikoretwo ukiguite ri iyo ni minyonyo ni bitika na icanjama cia kuria nyende-ini cio kinyaniria na arakimwira atiriri ati ahota guikorwo akirogwo bure ni undu wa kaundu gatakiriho. Kuni gukiuga ati Samidoh ni aragikorwo akianika maheni ma Nyamu haria aragikiugite ati ni akigurire Samidoh njohi ya ciringi 450 ira ni equivalent na mugunda broti maguta no kuma guku kwa Kwisha TV ri twakiuga ati reke cige kiume nene ngina kahinda kagiri reke tuonane.